Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Uyadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela Babu Dokotela baba wesizwe bawu ufana muhlo ngathi iKhehla lo sihleli neKhehla lidala iKhehla lingagugu sithe ake libuye futhi obalikela buya kwasala ushintshe emalini la IKhehla ushintshe ke every cent counts sithi akakazosichazela iKhehla lingagugu ubingelela usho ukuthi uthunywe ubani iKhehla lingagugu liyabengelela uvuka imali beni bethu fila khona sabhonga namathongo sihlahle sikhosa ukubovunga nasophumula amajija amajongo soshahlahle emoyeni intaba ikhala amanzi intaba idedomndene okhuluma kuyabengelela ngibengelela amazwe ngamazwe ihleli nobaba wesizwe bawujabulile uBabu Dokotela angikuveze lokho angiyisola ngixolisa into esoyikhuluma lana ebaleka kakhulu ngoba sitheme sikhuluma kuma videos adlula abantu bazobona wathinta umsebenzi wokhamba okufuza ukuthi uthole ingane uyinike ingane iKhehla lingagugu uthini kubantu lolu khamba kukhamba olusemqoka kakhulu la masikhuluma ngokhamba lenhlanhla sisuke sikhuluma ngokhamba oluquketha umoya wamadlozi umoya wezithunywa umoya wamathonga umoya wezidalwa ngokuhlukahlukana kwazo njengoba nje lolu khamba kukhamba olalisetshenziswa abadala kakhulu esikhathini sasendulo nasesikhathini samanje kusanqoba ngenqubo yasendulo yabadala ukuthi njengoba sisebenzisa ukhambo lwaluyisitsha sabadala befaka ukudla befaka amanzi okudlela befaka ukudla kwabo okwamanzi amponjwana ezikafaro manje ukusebenzisa lolu khamba kuukhamba lokusixhumanisa kanye nabo abadala sichaza lemkhulu lokhamba lakhiwa kanjani suka ubani olidinga and ulidingelana lolu khamba uthola ukhamba ungalithenga nje noma ikuphi lapho ongalithenga khona luswele ukhamba luyisakhiwo esiphelele kepha iKhehla lingagugu lidingi isakhiwo esiphelele lidinga izingcezu ezimbili ngoba lolu cezu olunye lungena emthini empandeni edonsa ithonga lasekhaya komalume lolu lunye ucezu ludinga ukungena kwimpande edonsa ithonga nesithunywa sasekhaya kobaba wakho lolu khambo uyalunike umntwana osemncinyane ongakafiki esigabeni sokthomba kumbe kwi-puberty stage akuphihlizele lona lolu khamba phansi ngenkathi eliphihliza phansi uyaziyeka zonke lezi ezinye ingcezu uthatha ezimbili lezo uzawusuka nazo lapha eMpumalanga noma eNetherland noma eSwaziland uze nalezi ingcezu ezimbili kwiKhehla lingagugu likwakhela imfihlo yenhlanhla likwakhele into yokwembula umsebenzi nento yokuphakama ukhuluma kakhulu ngokuhamba lenhlanhla akuveli kahle komunye umuntu ufuna livethe into yenhlanhla into yokuthwalisa abantu if isithwalo ayidlini ekhaya usichazele Khehla lolu khamba akusulu ukhamba lesithwalo kodwa ukhamba lenhlanhla lapho khona sinabantu abazalwe bembethe sinabantu abazalwe benqwambile sinabantu abazalwe befumbethe izinhlanhla namathalente ahlukahlukeneyo ngenkathi ungiphathela lezi ingcezu ezimbili njengoba lo muthi lolu khamba esikhandela lona ukhamba lwenhlanhla ukhamba ngabe uzala umbethe ngabe uzala ungambathanga ngabe uzala unqambile ngabe uzala unganqambanga kepha lithi igama wonke umuntu uzalwe efumbethe amathalenta akhe ngezandla zombili okuyisidalwa sasekhaya kobaba likunikeza ithalente noma umcebo othize kuyisidalwa sakomalume sikunikeza umcengezo othize ozawuphila ngawo manje sikwakhela imfihlo noma ukhamba lokumbula lamandla ozalwe uwafumbethe ngezandla zombili ukuze nawe uphakame empilweni uyakuvuma ukuthi ukhamba lusona isithwalo ukhamba olingesona isithwalo uyavuma ukuthi ukhamba olungavuselelwa ukhamba olingavuselelwa futhi mkhulu ake singenelana isembulo sedlozi usasenza isembulo noma lo muntu owamenanizela naqabana manje usazi uzoza nje asuthi imshuro zonke umuntu omaziyo lapho owenza isembulo sedlozi uma uthi uyasenza ukhona osokwamenzela
Ukhamba lesembulo sedlozi iwona khiye kanye kakhulu esikuthintela wona esithi masikuthintele wona kuvuleke lendlu yomcengezi empilweni yakho ngoba kuukhamba lapho simbula khona leli thonga noma lenglozi yamandla ekunikeza umcebo noma umnotho othize. Lolu khamba siyalenza kakhulu selishintsha impilo zabantu abaningi. Babu Dokotela uthi omunye ubaba from Johannesburg Riverside View uthi izolo uKhehla LINGAGUGI ngifike kuwe kuqala uNovember wangiphakamisela ukhamba lesembulo sedlozi mangiphakamisela lolu khamba kuthe kungakapheli namaviki amabili kwangena imali engango 34,000 ebhenke lakho uthe mayethe yalandelela kathola ukuthi iqhamukapi okuyinhlanhla enikezwe yithonga lakubo enikezwe isalukazi esidala ebesimbulela sona ngalolu khamba lesembulo. Uzolufuna omunye athi kodwa ufuna ukuhlola unawo umngane mhlawumbe nisenzela naye ukuthi yena uyahlola wena wenza ukhamba wena wenza isembulo sedlozi. Ukuhlola neminye imisebenzi engibalula lapha ku TV umsebenzi owenziwa IKhehla LINGAGUGI elavuka leli khehla bethi lifile kanti khona lisakubhunga namathonga lemfihlo noma ngeke ngidalulela libhunga namathonga kodwa lavuka layivusa kumina lemfihlo umzukulu kaMazawe Qobo lokhulumayo IKhehla LINGAGUGI lavuka kumina lavuka lahlolela abantu laphakamisa umsebenzi okuhlolela abantu kanti kuba size sikwelekelele entweni zomsamo noma zokuphakama empilweni siyahlola kuqala ngoba ukuhlola kubalekile asewuthinta umsamo wakho singakuhlolela ngoba kumele siqale siseshe ngomoya kumele siqale sigqilaze kakhulu emkhathini ukuthi kunani ngaphakathi. Uzobuza umuntu ukuthi uyafuna ukuzohlola njengamanje useMpumalanga njengamanje use Northwest omunye usePitoli awukakabi nohlelo lokuthi bafike abafika ngani abazohlola if lokungekho awukwazi ukubahlola ocingweni if ukwazi kuba isikhatsini kuba imalini. Uyazi inhle kakhulu le ndaba yokuhlola ocingweni ma ukude kakhulu ngoba ngenkathi uhlola ocingweni uyalithinta iKhehla LINGAGUGI mawulithinta kumakhala ekhukhwini libe selikutshela ukuthi isikhathi esisebenza ngaso noma esiqala ngaso ukuhlolela abantu online consultation iqala ngo 8 o'clock ebusuku siphikelele ko 10 ebusuku mawuzofaka umnikelo ngango 700 rand for online consultation leo mali uyifaka before 3 p.m. ngale kwa 3 p.m. asiyesamukela 161 Borough Road that is Mayville 0647881787 0695705730 la kuthola laba nomakhelwane wakho nefoni 161 Borough Road kukhona ba kanti lo kanye Babu Dokotela leli Khehla LINGAGUGI elitholakala kuyinombolo u0647881787 liphinde litholakale ku 0695705730 IKhehla LINGAGUGI litholakala eDurban endaweni yaseMayville kumgwaqo ogama la 161 Borough Road. Babu Dokotela baba isizwe bawujabulile umfana muhlo ngathi Khehla lomlungu lento angisho njena isizonigqilaza kakhulu ngoba manje nibadala ninenduna namazinyanga aphelele nigqilazwa umfana omncane uphethe into elalela kakhulu angikusho nje lo mumbi kakhulu ekhaleni uzogeja and umusu uyayisola ngoba uzobugqilaza wena ngithi ake nibuye kulabantu banengwevu even abanye emakhwapheni bahleze beqembile nemkhabe u6 namba abantu engithe kwi-channel Babu Dokotela ngizofaka amajongo azonigqilaza ekhaleni bayalalela bayezwa and angikusho nje lokho bayalalela bayingozi kakhulu ekhaleni ungamzama kwenye indawo kodwa ungamlinge nje umthayi emkhathini obuzogeja njalo aligeje lekhehla kunjalo aligeji baba likhipha inamba njengoba likhiphele inamba likudalulele ukuthi hayi no ifoni yakhe ithathwe ngusibani. Babu Dokotela baba isizwe bawujabulile siyabonga. Amen baba. Mlaleli,
Uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Uyadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha. Udonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.